Da, ono što sam poručio poljoprivrednim proizvođačima jeste da se kanu politike. Dakle, poljoprivreda je suviše ozbiljna stvar da bi dopustili da pojedini neozbiljni ljudi koji su iz različitih razloga, eto tako, završili u politici, upropaste ono što je njihov mukotrpan rad. Jer poljoprivreda se poslednjih godina ipak razvila u Crnoj Gori do mjere da sada ne smijemo da stanemo. To znači da kogod došao na čelo Ministarstva poljoprivrede i šta god se dalje dešavalo na političkoj ravni, ne smije da utiče na razvoj poljoprivrede. I ja mislim da je ta poruka bila vrlo jasna sa moje strane i da je primljeno od strane poljoprivrednih proizvođača onako kako to i očekujemo. A to znači zasukati rukave, raditi više i raditi u interesu sopstvenog domaćinstva. Rezultat takvog odnosa biće veća zarada poljoprivrednih proizvođača, to je ono što mene interesuje i kao ministra poljoprivrede i kao ekonomiste. Takođe mislim da je jako važno ko se nalazi na čelu pojedinih institucija. Naveo sam primjer parlamenta gdje je stotinak zakona, da je neko drugi možda na čelu parlamenta, vjerovatno bi ti zakoni već bili usvojeni i mi bismo već danas implementirali te zakone. Ali to je tako kako je sada i mislim da treba biti dovoljno ozbiljan, mudar i odgovoran i svojim odnosom prema takvim problemima pokazati kako ići dalje. Ali za poljoprivrednike je važno da osjete sigurnost, stabilnost, jer ne možemo rastezati poljoprivredu kako to kome padne na pamet, nego tu sigurnost o kojoj pričamo moramo prenijeti na poljoprivredne proizvođače da bismo ispunili naše očekivanje i da bismo od poljoprivrede u krajnjoj liniji dobili ono što smatramo da ona može da da ne samo društvenom proizvodu Crne Gore, nego i ukupnom ekonomskom razvoju.